voini joni som pakhat kumsang ni somni pali thole ni ani a in zawai in chibaile vekule tual thina thubuai chhuizo march ni som pasari kumsang ni somni pali zinga aizol new market a VLH variety store nei tu vilal ming thangi kumsom nga pani wife of zothan moya tuikwal south adora thia mu ani thubuai chu police in an chhuizo to bengwarna thudon danin police te chuan vilal ming thangi tual thi na thubuai hi honeng ma chen an chui nuwa tu nai khan an chuina report charge sheet chu kota an thelu to a ko chuan police chuina report fin fia na sang sang le adangte tual thattua pu thusoi le thuse tu te thusoi angai thak nuwa thutluk na asia mang talan to angin police te chuan tual thattua pu airin la lom zwali kumsom thum pali wife of lalung muana ram thar no chu vilal ming thangi thia mu ani ni hian an man ngala an chui zuina tringin police te chuan airini ba khi innam noi anom lawa an ngai mei ni som pasari kumsang ni somni palitlai khan home minister pu ke sabdanga chuan press conference nein zothan moya tuikwal sau chuan anupui vilal ming thangi chu march ni som paruk inrini zan khan a holo wangin atuk zinga aizol police station a FIR thelu atuma chuti mek lai chuan an fapain anu chodor chunga thin a mu thua soi thil thleng hi police le forensic lamin bo zuin ngor takin an chui ngal ti soin pu ke sabdanga chuan a muna thil omda ne thil thlenga shat nei omang te thu zo fiana tangin lalming thangi thattu niarin hlel airin la lom zwali ram thar no ta cheng mek chu zema bok din tharwenga achianu ina tangin man ani ati CM Hawin interdepartmental meeting nimin ni som tharuk kumsang ni somni pali thotan ni chhun khan Chief Minister Pulal du Omahawin Minister Advisor to CM Tele Mizoram Sorkara Joint Director Chin Chunglam Zongjong le DC le SP Zongjong Tetelna interdepartmental meeting chu dorpui multipurpose hall a nei ani Chief Minister chuan kalphung thar mipui sarkar din tum anni thu soin chumi konga chuan nangni sarkar na thokte hi sarkar rural te inni thinlung resel tak puchunga tun ma kan lo ti thei ngai lo te po ti theya a thazonga kan ram thlak thleng thei ni tum turin ka du chewni tuna kan kalmek dan ai thazo kaldan turin shat pho chuan ziakin kan hena ron thlenang cheo a thelu tu ming zia kher po ngai chuang lo kan du chu kaldan tu thazok shat khani ati Mizoram first ti chuan thupe ni thu soin pulal du oma chuan thil thalo nol ngam atul huna ai tingam kamamo chewa mi puite rongbol tu kan ni angin antan ul somna kan chop chwa thia mangai langtlang sarkar ne ngei kan du a conduct rules le dan kan zom ngai te zom chungin sarkar policy a kan rin om turani thuruk von ngai te kan wonganga dan chung leng tu ma kanom lo wangin na thok tu ten thatakin dan kan zom theu don nia ti in sarkar na thok social media lama minglem inwa conduct rules bot sia anom point an zui zel don thole confidential document theder chenin kan pumpela ngai thuwa soye Chief Minister chuana kai roi sarkar chuan mi puite o ngai thlak zela du wangin mi puyo online an nei thu soin CM office atringin kan lo vil renga mo phurtu ten thatakin local puyang che o eiruk na ti bo kan do a sarkar na thokle consultancy firm in thurwalte supplier thurwal puine te hi eruk na bulani fo kan khole don sarkar na thokten annual property returns ahun taka file nge turani a atel lovin vigilance clearance kan pedon lo ati interdepartmental meeting a home minister pu ke sabdanga minister dangle advisor to CM te point thon soya chumi noa official tenen anin kom Thangi wangin PWD in poisa an choi Assembly Speaker Bangla kota Thangi ani chungchanga danangin PWD in cheng sanga a choi Thangi ani chungchanga hian mi puile sarkar department ngei point tree felling guidelines an bo chia da wangin remna an lo tok photo thina Speaker Bangla kota thil thleng hi CSJ chuan dan pui saklo na lian taka ngain nili tharukum sangni somni pali khan DA4 aizola action la turangin na an theluta angen ne tengai puimo a dananga malak saktu forest department chunga CESJ chuan lom thon soya PWD department point anti swal pom thiama danang taka chemna anzom hi lomoman ti takzeti CESJ chuan an tarlang India dan puin ram leilung pian pui boruak ram ngo dille luile ram sa hum halle von him tumna konga ma alak na le nungcha ti chunga leinat na lantir turin ati a he kan ram hroi tu te point da puimo masaka nei zel se dani na phut wang ni ngot lawa
antel lovin kanum theilo ti sia aven him le humhal hi kan ti turani ba ka ram ngo thing le mau humhal na chang sia ni zel turin ram shwai tu te chu CESJ chuan an be sei tlat ti antar lang bok Myanmar sipaiten run le an bom chia Myanmar sipaiten run le an bom chia ta wangin Mizoram a khochak thilalut mumal theilo zalen thu don danin in kalpo na da na tangkai ta ka man run le hi jun ni kwa kumsang ni somni pali in rinizing khan Myanmar sipaiten an bom chia a he hian in kalpo na kunga ngung anei chome kani run le zo theani lai chuan ta han chiao hi ni khat kalani china tuna chuan run le hi helangai tak wangin ta han chiao hi ni kal angai to run le zo theni lo wang hian khochaka tanga Mizoram a bungrorun luta ngong anei chomek nia sian ni in bungra to pha don ba ka bungroron lut potlem pha chongei turangai ani Zotekin andin cham anlom Zotek Adventure Club chuan nimin ni som tharukum sangni somni pali thotani chun khan club office thar honna le andin chamwei som pani nan loma Zotek office thar hi Everest David Zomangaya te building Republic venga honani office honle rising day manna huna hian Zotek member zingami lalom zwala pachuaw thingsul thiale Cecilia la zam pui tan shelti hena Mizoram puk thuk ber tuilut puk fit sang ni zani somni panga ngen tiang lut chuak no pangber anni lompuina anlana la lom zola pachwa hi pukalu chwala hian kumsari le thasomi ni in Cecilia hi kumsom pani mi le thakomi ni in meichia alu chuak no pangber ani Zotek Adventure Club hi Mizoram Open Adventure Club lian ber ni in member za somnga vel an nimeka thalai le adventure lama tuimi tu tan po club hi zom thei ani Mizoram chung le state pon lama adventure activities sang an nei china kumin kum top lam hian Kanchenjunga base camp trekking nei turin anim bwa sei meka Zotek hian adventure activities nei mai ba ka environment von himlama te khwarel chianale emergency a tanpuingai anomin thei tokin an thok chuak thin ani mitum rule shat khokheng elzeta warte right to clean air ti thupui manga thir sakor manga India ram fangmek tu wanla lom zwala warte elzeta sanovel chuan oma mission veng chu nimin thleng khan kilometer sing khat zani somriat pasari point panga paruk ain khal to a aizola tangin Delhi a thleng to ani elzeta warte hian state som pasari Bihar atlan tlang nen state som priat baka atlan tanna Mizoram nen state som pakwa atlan tlang to a atlan dan chu cycla atlan ni zongjong za pariat ni in ni za somthum pasari thali le achan via thang to a pathiani khan Delhi thlengin pathiani zan khan Mizoram house Vasan Vihar New Delhi Delhi Mizo welfare le Delhi Mizo zilai polte kai shwaine in elzete hi anlo muaka talan to angin elzete hian nikum mei tha khan leilapur asamatangin Mizoram chimtop khaiki thlengke ngatina local chuak to buka kilometer zaruk somni pathum hi ni som pariat le darkar som pathum chungin athleng manani kia kalna khan faina chungchang tangau puin botol sang sari chuang achara chung botol te chu khotin bol hlo paina hmuna apai thinani AMC sumnuai za somkwa panga manna house in shat puilo mipui chia pe khom property tax chungchanga aizon municipal corporation a opposition corporator te chuan MNF AMC sarkar sum mandana thilfil lo tam taka omni nan soya noi za somkwa panga chuang manna house in shat puilo thuan soye opposition party pani ZPM le Congress te chuan mipui chia pe khom property tax return mandan tura ruwa mansa chu 5% property tax khom to local council te chan pual 15% chu office administration atan manani a 80% chu corporator te kuta lotin wat chunga veng sang masona ta na semchinani anti Drama sa chuan 80% hi inza thawin watina vengtin masona tan pekle thinani a tun drama hian a inza ta insemrual thrap aningai talawani anti kumsangni somni pathumatanga kumsangni somni palia hian summu za chu chengnoi zarukania chumi tanga 5% chu chengnoi somthum chu local council ten anchanga 15% chengnoi somkwa chu administrative expense atan man ania 80% chengnoi zali somria chu watina chengnoi sompanga thuinan dongti ansoya ansumhu belkhom hi chengnoi zanhi somriat panga ania
abak cheng noi za som kwa panga chu an man na housing kan shat pui lo anti AMC budget a property tax mu za tarlan thina ni lain aman nai ro tarlan ni ngai lowa aizol mi puite sum tho khom property tax hi aman na kim chang mi puite nan chingei turani anti MNF AMC sarkar chu sarkar tlak lawa an ngai thuan soibok advisor to CM in kansum din mun athat lok thei don lo thua soye ZPM chuan nimin ni som tharukum sang ni somni pali thotran ni khan an office a chungin common manga thu soitu advisor to CM finance TBC lalven chunga chuan saski sum chungchanga soi chwa ba ka kansum din mun athat lok thei don lo thua soye TBC lalven chunga chuan sarkar thalovina athin chwa zar ZPM in anzonia soin Sarkar mumal le thatakin local ni se 15 finance commissiona kansum mu ve torte kumsang ni somni pakat khan lo ti felvek chuni se tu nang hian kan buai lawang tu na kansum mu na tor kan la thang le le chawani a kum khat che hun om to a hian chetlak na hun tha kan ne man mangdon lawani ati advisor to CM chuan project pipeline na omte delay lo om manglo ti soin kan ma son na to le mi pui chan bo tam tak min chu sakani chu wangin kansum din mun hi athalok theidon lawa alhuai thak le a kumina kansum puk thei chu cheng vaibel che zakwani a naba ta tang ne na awaya kan puk thei chu cheng vaibel che sangkha za som pariat velani a ti in chu ta tanga le baru tur kan ni sa chu cheng vaibel che zaruk somli ani thua soye saski sumchung chang soin TBC lalven chunga chuan engwangin nge MNF in saski tilep samin pu kan ti chuan saski kha tho man ni se ke ni chuan march ni somthum pakhat main kumina kan project tur kan thelut man veka sanction po kan mu manani july tha a sanction a thleng mana suman mu to ber chuan anha kha semin tender mai se anzo ve man ni mai turati TBC a chuan September ni ruka kan account a aron lut man vek to ti soin a thok tu tur thlang thei box silo a thok tu tur hena pe chuak thei box silo October ni saria back date chopin an siama work order po an hum veka an na te kha cheng noi nga noi sarile noi som te te in na sang kha zathum vela an sem dara an mi le sa te ti lom tum wang ani ti in mi puite ma an ngai lo zia a lan thua soye advisor to CM chuan du ni se nikum khan Tlakat sungin thoktu turte khan an thozo manvek tur thu soin model code of conduct ma a work order an pek manvek awangin MCC in a phwar ve re renglo cheng noi nga man po thlathum chungin an thokzo man lo kan sarkara min perule anron ti a hetiang he Atei ngot lawa thel kal phung po ni bok heklo achang tu tur mi puite ne na thlen phak lo wangin ati swal tu chu sarkar na phungchel tu te kha an ni ati AMC a thil dil hun chung re opposition corporator ten ve aizol municipal corporation a opposition corporator te chuan insak leilai le dor hon phalna license chu are chin le antia AMC a sarkar lai MNF chuan mi puite ta na zang khai ngai to ai chuan har satnan siam doi moti mai turani anti opposition corporator te chuan aizol mi puiten AMC andor zin ber na chu insak leilai le dor hon phalna dilte ni antia heng dil na ho hi athang re chin le a athla te nga angai china abik takin in sadu te tan le pai phal lo hun chung kumina oga satanga October thlengani a leilai the hun chunga phalna muman lo anum fo china mi puite ta na jang khaina ngai to ai chuan har satnan siam du zo ke moti mai turani anti board of councilor a po license dil na hi man mo theidan ngai to ngai ti an soi fowa mase malaka ni ngai lo anti ZPM corporator mal som zwala ralte chuan heng in sak leilai le dor hon phalna license dil te hi an soipui foti soin soipui hi chuan ol samte hian an lavele mai theya soipui lawa thila thangri lu tuk thin hian administration a an hlo chamzia atilangani ati ei rute kan shem ngam si lo chuan he sarkar hian tangkaina nei lo TBC lalven chunga advisor to CM Nimin Khan ZPM party chuan party office a chungin khom na hun an manga he huna thu soitu TBC lalven chunga advisor to CM chuan ei ruk lo ringo thi thil harani lem lo ma se kan mu phak reng ei rute kan shem ngam si lo chuan he sarkar thar hian tangkai na pakhat ma nei lawang ati TBC lalven chunga chuan dik taka tho chuan contract na te a hlok lem lo ba thlawa bultan tho dik tum si tan phei chuan ti chi po ani lo ZPM te hi ei ru lo turin kanin tiama ei ruk lo ringo thi thil harani lem lo ma se kan mu phak reng ei rute kan shem ngam si lo chuan he sarkar thar hian tangkai na pakhat ma nei lawang mi puiten min be si dan chu ei ruk lo pia lama
diklo taka hosa le hlem hle te chungmi te mason na hnuai om chu an khamwangin anayo turin min da ani digna kan ti hi asoya soi ani lawa kan huai sen ngam chuan si lo chuan omzia nei lo ati Sarkar Thalovin Athin Chwa Azar ZPM in Anzonia Soin Advisor to CMTBC Dalven Chunga Chuan Sarkar Mumal le Thatakin Local ni se 15 Finance Commissiona kan sumhu ve turte kumsang ni somni pakhat khan lo ti felvek chuni se tunang hian kan buai lawang tuna kan sumhu na tor kan thlang chawani a kum khacha hun om to a hian chetlak na hun kan nei man mangdon lawani project pipeline na omte delay lo om manglawa kan ma son na to le mi pui chan vo tur tamlu tuk min chu saka chuwangin kan sum din mun hi a thalok theidon lawa alu hai thlak le ni ati kumina kan sumpuk thei chu vaibel che zakwani a naba da changnen awaya kan puk thei chu cheng vaibel che sangkhat za som pariat velani a chuta changa le barul tur kan nei sa chu cheng vaibel che zaruk somli zetani a sarkarin enkolna thalo awang khan cheng vaibel che za zet kan lo pha a kan tai moti in arem rem an phoi masak zel wangin voin ni hi kan thlenga anne na thleng tur le pek nge ngei tur pek theilo kan la kol te hi engtin nge ni don ni tin za zela cheng sarina la pungzuya chutiang chu kan state treasury hi ani wangin chu din munata chu kan tal chwa photanga ni ati TBC aswan thil diklo ti turin mi poite hian kan minister le MLA te hi kan nor na sel tukang ti ka hlawa partik wa karte po kanin somangai mi puita na ding kan ni angin mi pui sarkar dik tak din kan tum meka he hi ro rel na kan kuta chan poni mi diklo te tho puya in hai wur hi kan ti ve turani lawa bulchan turin party mi puiten ma kan hruai ngai ti in party mi puite acha BJP a Christian MP anom lo wangin Christian te ayo turin MP ponilo Minister of State tan laklu ani BJP Mizoram Vice President BJP Mizoram chuan Nimin Khan BJP State Office mipui ron Upper Republica kar tharin hlan na le political session hun nein he huna thu soi chu State Vice President Van Upazathang IPS retired chuan BJP a Christian MP nom lo wangin Prime Minister Narendra Modi chuan Christian Minister om theidan turangai to a MP ponilo Minister of State MOS satan laklu leilok ani thua soi Van Upazathang chuan India rama pu Narendra Modi kai shwai sarkar tram thumna chu tuang taka laklu ani le ta hi lom le a India ram sona na setakan mu bele ngei don ti achiang le ni ati Van Upachuan Central BJP kai shwai sarkar na kan mu china hian Christian titana minister ni na chanwo poimo pe kan ni china Christian MP kan nei lo ni point ruat sit mangin min da sak mai thin helom tunchuma po BJP changa Christian MP thling anom tak lo wangin pu Narendra Modi chuan MP po ni lo Kerala BJP Vice President na chel mek tule National Commission for Minorities sa Vice Chairman na lo chel to tu pu George Korean Christian thatak chu MOS atan lak lu ni a nimasila tharuk chunge ya MP ni angai wangin pu Modi a hian Rajya Sabha seat khoi state emobera tangin ape kangai thungdona chutiang taka namte naute le sa khote naute du saka ngai saktu BJP kai shwai sarkar kan nei le tor hi alomom le ni ati Van Upazathang chuan soi chunzomin mizoten khovel ram kan thlir po kan ral khat tran Israel ram po BJP pu Modi kai shwai sarkar na hnuai chuan anlama India kan tangzela Congress sarkara thungkha chuan India kha Palestine lama atang thunga hemia ringot po hian BJP sarkar hian Christian temintri dan tak chu kan shia in kan mu the ni chutiang ani wang chuan Mizoram mi puite po hian India ram lo shwai to te malak dan le BJP sarkar malak dan te thudik chia a to te thu soi mai wanga in bum tir fo lo turin kanin cha doni antibok IDF in Hamas mission pali an chan chuak Palestinian firfiak Paul Hamas in nikum October ni Saria Israel be thut chuma Israel mi zanhi somnga an thlen zui tak zinga mi pali chu inmini khan Israel Defense Force IDF te chuan chan chuakin hei tum khata Hamas mission an chan chua tambe trumani Israel mi ti chuan mi pali an chan chua te ming hi puangzar ngalin Noah Argamani kumsomni panga Almok Merjan kumsomni pakhat Audrey Koslov kumsomni pasarile Silom Ziv kumsomli anni thon soya Israel yang Gaza abe pu thak mek chu chunzom zelin inrini zinga nuseirat anbeina Hamas mission mek te hi an chan chhuaka an risel na din muna that thole an din mun endik torin damdoin lama shwai ngal an ni thu Israel sipai te chuan an puang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel chu firfiak te laka tlomatum lauti asoya
mitang te anzawaya chanchuak turin fingle rem takin kan che zelang ati Gaza abe puyan thlak le mek chungchanga thu chwa an siama Israel sipai te chuan an mi le sa ti tana la om te chau an be ni in an soya tunaya be puyan thlak kunga an commando pakhat athi ti an tar lang telbok Palestinian Health Ministry chuan tunaya Israel be na wanghian mi zan hi somin nun na anchan to tian tar langa alaksa dam doina Palestinian thi mi zavel bor chu da lu to anni baka liam tam tak phullo anni bok ni ina soi thi le liam zinga tamjok hi nusairat le der albala atanga da lu anni Gaza Strip in domek Israel le Hamas te in ka hai puang tura anin rem theinan US le Qatar kai shwaina hnuaya in biak na nei mek ni ma se Israel in be pui thak athar thole tak wanghian in rem na om mai arin om shi lo lea Hamas mission pali chan chwa anni le tak wanghian Hamas mission zan hi somnga zinga pasari chu him takin an chuak ta ti na ni a February thla khan mi pani chu Hamas in an chua nikum October in dona tran ani tir khan Hamasian mitang pakhat chu an lo chwa to boka Israel sarkar Hamas mission zinga somparuk chu an thito ti an shia chian thu soin an ruang po an mu to ni in an tarlang UN in Human Rights Blacklist Israel tel don United Nations chuan mishing dikna chanvo palzo chinram le Armed Force list siama Israel tel don UN Annual Children and Armed Conflict Report hi Juni sompariata tlangzar tur chau ni ma se Israel chuan Human Rights Blacklist telani don ti hi sha tirna adong masa ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan UN thutluk na siam hin na takina soi sel ngala Israel Defense Force IDF hi khovela sipai in thunun thaber an ni a UN Secretary General ngai dan mai main anni na ya thak dang lam lawang ati lisa hian Hamas baka Palestinian group dang Islamic Jihad potel an ni don nia soi ani bok South Korea in awrin na mangin thucha the dar le don North Korea in South Korea lama balloon mga bollo thon lu chan net nan South Korea chuan kumruk nuwa avoi khatnan North Korea mi puite shiat theiturin awrin na mangin thucha thedar le tranan tumti an puang North Korea hian in rini le pathiani khan bollo omna balloon zathum chuang South Korea rama hian a thon le a balloon somriat borvel chu South Korea ram chunga atla a thamasa khan North Korea chuan bollo omna balloon zani chuang South Korea lama hian an lo thlo tir to a hemi an ti chan hi South Korea in propaganda leaflet tamtak North Korea lama an thon chan le na ni thon soi South Korea in awrin na manga thucha thedaran tum an puan hi North Korea lam hian an la chang le tlawa ma se tun ma a South Korea in anti chin lai chuan an ngai theilo hle ni South Korea sipai te chuan awrin na manga thucha puan thin hi chona chuan kilometer sombial chunga asia theya zana ero kilometer somni palibial chunga sia theini inan soi US in Houthi missile drone kap thla Yemen helpol Houthi te anti-ballistic missile panhile drone palika chwa chu US sipai te Yemen da an kap thla ti an puanga Houthi helpol hian Palestinian lam an tangti lantirnan nukum November thla changhan Red Sea le Gulf of Eden bungro phul longve wak te chu abe thinani US sipai chuan thu chwa siamin Houthi helpol thunun na hnuaya omi Yemen mun chen khata changa ka chwa UAS pakhat Bab al-Mandab Strait lam hoya ka chu US Central Command Ansian chu an ka thak sakti an puanga hemi ba ka hian darkar somni pali chungin Houthi helpol hian ballistic missile pali Red Sea hoizong in ka bukti soin thile hliamanum loti an soi Houthi television channel Al Masira chuan zirtopni khani Yemen khopui sana chu vanlama tanga be ani thua puanga hemi chanle nan hian Red Sea lama missile drone hi an kap chuak nia ngai ani Red Sea le ache bela sumdong longve wak Houthi helpol in an be chin hian hong ani lian lia bungro phul long te chuan kalkong thuizok anzo angai pha to ani Manipur Jiribam district a boina chuak in somsari pani halani Manipur chungchi le chin kara boina chuan zia omlam alapan theilawa Manipur Fire Service Head Office chuan in Rinni Khan Jiribam district a khopalia dakar somni pali chungin in somsari pani halani ti an soi lumtai khuno khwa chu atwar na berni in somruk panga ti chiatani a Jiribam district a in be na thlenga hian chen ni in baka sarkar building pathum be telani bok choto bekra a police outpost baka gaw khale Jiribama Forest Office building chu be anni in be na thleng hi helpol ti nge nia rin nima ase eng helpol ti nge ti ro shia tala ni lo thunga thu nei tu ten bungro ti chat lu zong hi anla soi chiang theilawa
Borua kala so san wangin malak chak the alal ni lauti an soye Jiribam district a boina chwa chanber hi soibam Sarat Kumar Singh Meitei mi kar liam ta a ninga nia tha ani wangani district thonei to te chuan boina in zwalama panje lo nan Jiribam district le Tamenglong huam chunga tiamchi nomlovin curfew an puang ngal buka Meitei le tribal chuan boina ti chuak tua anin pu tona Meitei Pol Coordinating Committee on Manipur Integrity kokomi chuan kuki helpol le danlawa pemlo ti chu boina ti punlun tua puin ro rel na shan an nya ti lo thlin ani theinan hetianga chia hian an pu ani Indigenous Tribals Advocacy Committee ITAC chuan boina chhuana hmuna ban an puan ba ka police te chuma an lakdana film khurturin an cha a tribal pol dang kuki in pi chuan kuki chen in halani chu andem thutar langin thunei tu ti chu boina ti top turin an nge na boina chhuakin zia uma pan theinan veng him tu te da lu bel ni in heng zinga hian Manipur Police Commando te po antel Cyber Police den CM Lui Fapa Siam te complaint Nimin Juni Som Khan Chui Chuakin David Sailowa an Chhuilo tel Chief Minister Lui Puzoram Thanga Faparam Thansiaman Mizoram House Baligans Kolkata Shalani Chungchanga criminal complaint na thelu chu Cyber Police chuan chhuizo to in David Sailo nia pu arlal chuan moya kumsomli pathum Zemabo Galili Vengle Zosang Zwala Pulente a Chhuilu ni in Zalen chuan thuadong Mizoram House Baligans Kolkata Shalani Chungchanga Chief Minister Lui Fapa chu ahlok na tel leitu taktak ni in social media poni a Ramthan Siam hian kota criminal complaint number 10 of 24 Thelutin Cyber Police chuan an chui zui ta ni Cybercrime Police hian final investigation report hi Nimin Khan kota Thelutin hetalan dan chuan Facebook a David Sailo inti hian Kolkata Baligans le thunoi dang ti caption thupui mangin January ni som pakhat kumsang ni somni pali khan Facebook a aziaka Cybercrime Police Station chuan David Sailo hi alal chuan moya zemabo galili veng nia an chiata wangin kotnena Nimin Khan an report an thelu tani heiba ka hian Cyber Police chuina changa alandana chuan zosang zwala aka sena zote phulen chuan Phulen Politics WhatsApp group a Ramthan Siam chu Mizoram House Baligans leitu taktak ni in posalo siam to nia thudon ani boka hemi chuya changa landan chuan ama phone atanga chuange ni in an chui chuak bok heti la hian zosang zola hian BP sang le zun thumana iwanga zin chuak the ani lo tho Cyber Police ne na asoya manala ni ri lawa a hrisel na din munan ngai chang me kani David Sailo nia po arlal chuan moyai ro thubuai danga man to ani me ka wangin Central Jail a alatang thung Kota Chief Minister Inlan Chief Minister Pulal du Oma Soni Ruk Tharuk Kumsang ni Somni Palini Ngani Khan Aizol District and Session Kota Magistrate First Class Ma Inlan Bengwana thudon danin Facebook at langwal usanga ti account mga thua post wanga criminal complaint thelu ani chungchanga Pulal du Oma hi kota hian Inlan ani a kota hian Chief Minister hi thuan zot fia ani Tlangwalu shanga ti account hian simuya thina thleng chungchanga posa athu posa hian chuti hunlaya opposition group leader tona Chief Minister nita Pulal du Oma ming atar langtela hei wang hian criminal complaint ni thelu ani Tlangwalu shanga hi Cybercrime Police te chuan zero sang puya SP a jongte Foklen ani ti chui chuakin ninga thani kumsang ni somni pali khan an mana artisel na din mun wangin damnoina oma ko chuan ni ria thani kumsang ni somni pali khan bel phal sakin ni kwa thani kumsang ni somni pali khan damnoina tang hiana chuak ani khati zong kha ton chumata na kanon ti chwale theite chuni e